ازلو لنسوفيسون ونسوفيسون غير السريده كيني غير تدويلت ميكرووفر تدويلت الصواب اللي تدويلت سوين جياز كان تدويلت غادي سملالاين كل تمديث وليض غاف تسعقد سون عندها ادنوين غاف القديشات يشد من غاف تربعت ندى الخضار المزينين دال القبايل على جونا سبورتيف دو كابيلين ادنوين غاف ودال لو سبور اون جينيرال داو خضار اون بارتيكوليي اكن ذاني هذا دناوين غاف كرا تمثال كرا يسلن يشدن غير تودرتنا اما ذاكيني ذي مدينة تيزي وزو اما ذي سمورة القبايل اما ذي سمورة النظام عندما تعيش يون وقبايلي والجزائري يزمر هاد يقيم يدنا عندها ادناوين ادنحكو تقديمين ادنحكو تجديدين فيما ينوثين اكو ديغني انقصرت ادنويت كرا التقونات سكان التقوناتين العالي عندها كل ونا ديني ديغني داشي يشغبن اما غفدال اما في تربعة نداو خضار المزينين الندان القبايل ماشي اما غفاين النظام ذا شو كان نخرج با ديكسي ليكسي فيريت ومرا غادي ياوي كان يغفلان ومرا طوقتني غفلان باش نرنو يغفلان نظن الى قد ناوي الحوايج راه يصفراحن راه يجن انظ ارزات ارزات وين كملت دي تدويل تاكيني اتنخدم وزرا كان الصوت ما يتفقد مليح ولا لا وين ديك شمنا كان الطوب شات ما زمر مكان هذا غيديني كم جداد ما زمر هذا غيديني ما الا الصوت يتفقنا كيني واثا باش نكمل مولاش نسيي اثنا رجلين الصوت كيني ما يخسرنا كاش حاجه فوالا ولا قاسي يعني يشمد الزلف اللون كلمه اللم الطوب شات دونك المتاغد كان المتاغد دام تيمو ان لو سون الي بيان نا خاطئ ما الا السون اوتوبي دينا ربح تنميرتي ربح فوالا دونك اون كونتينيو السكينين تبدو كان باش ديني كراس ابو كراس يكون على كل حال وديرني يمكن نروحوا افاك لا فولونتي انا نخدم كاش حاجه العالي بوير انا ليميسيون عندنا تولي يظل سواطاس نفاد لي ستاتيستيك يغيد كان جوجل اناليتيكس بلنت يظل 11,000 بويدي ولا لا فيديو نغ ليميسيون يظلي ومازال توالي نتديغني ويدي تيديكوفرين اطاس ديكوفرين تورا ليميسيون كيني ثاني ميرت نولي كام لا كونفيونس كيني سي ان بليزير ونطمع اون فا با فو دوسيفوار شاك فوا انتظر زاف شاك فوا انسيي هذا نخدم نظر زاف الدنيا كان
ويدي ما هات توالي الا ودي سوالنا كثورا جوتا غادا نفك لا بريزونطاسيون ومن بعد تزمرم هذا تسولم ما تسورا الا قد نكمل لا بريزونطاسيون داشي لو تام دا شو كويس نحوش دا كويس يسلن غف غف الى ميسيون كاينين نعم لي ستاتيستيكي يظلني الصفراحن فهكا هذا ديني دونك ضمع دقولنا تكملهم تسواليم لي ميسيون كاينين باش ما تبغى ما تسعوم لي ميسيون كاينين ونو قبل تيلينو فغير يعني تكمل تسوالم وذا تساويم اما دقنم الغيظ ون دقنم الفرح نونية خير ودفكم لي زيد يعني تكتيوين وذا دكريتي ميم نكوني غاي دكريتي كيم يا با بروبليم ذا شو كان امر د الفغي ان نساوي اول خاصه كريتيكي ديون زعما هذا ستين العقل ستين نصواب باش كني نساسي مانيش يفهم مانيش ما غلطه باغ اكزومبل كي ستين العقل السير اتفهم خير والسير هذا قاعده الرزاد ميمات اللي ضيت في السيره وكي سمحتي صغار خاطر السلاح كان يرى والندني ضاكني وسمحتي صغار ما هاتين تبغي هذا تيدينا سي بور سا انا نقرا مر الفغي اكاكي ميم ما كريتيكي اما ديما ضبرن لا جي اس كا اما دويد يدن سمليل الى قاني السين هذا دنيني اول اكاكي دونك ادينا كان يظل لي تربح لا جي اس كا 3-0 نات بريسي ودلي بيت شبحان سواطاس دايني غيس فرحان ويفوك الفرحان كونتر المريخ امي غدرنا الفرح يظل لي دونك يسوي مزوارو يبوسيد بنوح دقيقة 37 ومن بعد ديالنا بن سايح يبيد ذي دقيقة 54 يسوي ويسين ويسوي انقارو يبوسيد بنوان ذي دقيقة 64 دايني غيس فرحان الطاسي فرحان ثنمتيد لوي في دينا اللي صوضن سولن دنانتيد لوي مع هذا في دينين وهذا السكيت زمر ماذا تكملم ادينيم ذا شي سواليم لا جيسكا سلاطا كاكيني ثورا الى حونا شحال هاكيني كيلين دير نتراجو الى الطريف فيرنال نتراجو اتسعو لا جيسكا الى عافن لاطاك باش هذا تساوي لي بيت الحمد لله هذا الصوضن ودايا كاينين يجان لا جيسكا اتسان اون تيت دو كلاسمون سي فري اكزيكو افيك لو ام سي او برج باراريس سي ار بي لو ام سي ا دونك دا شو جيسكا يتسعى ان بوت اون افونس بارابور غاف لي زيكيب كاينين دونك لا جيسكا الي اون تيت دو كلاسمون اديني كان يظل لي يعدى الماتش اكني وثا يعدى سون بروبليم ودير لا راه ان بروبليم افيك مع لي زاربيتر يا با دو بروبليم افيك لي زاربيتر كلشي يعدى كني وثا ذاين يصفرحن وديني ما هاد ديغني راه يجن نسعو الفل الخير رزات اما يثيلوها اما النظام ادينا كان قالنا يومين ادي لي ماتش اميكال لا جي اس كا كونتر لو ار سي كا القبه الجزائر ثمانات ادي لي مثلا 3 شتنبر غاف 7 دوزكن ذاكيني قلنا له منسو نوفمبر مالوروزمون بور لو بوبليك سي ان ماتش افيكلو انا خدمن دونك يحضر البوبليك فوالا سي ان شوا بلاش كيغني ادي لي يو تمليليت نظن ماتش اميكال ديغني كونتر النهد لو 6 سبتمبر 6 شتنبر غاف 7 دي وزقن ديغني بلاش ديغني سي ان ماتش افي كلو رايلي ايا كيني اونكويد ذا كي راه ثاكي لا جي اس كا الى طريفه كان رايدو من ماذا 12 10 شتنبر سبتمبر
ومن بعد اديلي تمليليت اون ديبلاسمون لا جي اس كا اترزو غير الشلف ناغ الصنام نقرص الصنام زيك عندك نيتوت الزلزله ما شفا فلاس لي ديبي دي زاني 80 دونك 80 80 تايا يدنا دينا يوت الزلزله التصيف ولا راح واحد رحم ربي ويدي روحن فوالا دونك اديلي تمليليت كونتر لاصو شلوف نان لولمبيك دو شلوف بريسيزيا كان بلي اولمبيك دو شلوف تسامورت ناغ تسربعت المدوار عبد الكريم مدوار اسلواي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل يفوت لا تسوى الحرشه وين جالس في الشريف ملال في تقرا ولا او سوان القهوه كني يوت لا فوطون دونك ان شاء الله هذا فرون باش وذاني هذا قاعدين خاطر عندنا شريف ملال مرد الفغين اسيد سمح السن وذفرون تلوفا تلوفا كيني كاين خار il faut vaincre sur le carré le rectangle vert donc voilà donc اديري تمليلي تاكيني كونتر لا سوشلوف اديري اسن 11 شو تنبر على حساب اللي دفعنا le programme de la compétition pour la quatrième journée يدفع la Ligue de football professionnel la GSK اتازو غير اسن 11 شو تنبر كنا تلعب لا كاتريام جورني قلنا يوم يقارن محمد بومزرق غاف 7 تمديتنا في 7 كيلو فوالا malheureusement dernier peut-être il y a risque d'un problème إمهات إمي أديلين أديلين كيسقارن الماتش لا جي اس كا كونتر هورايا دو كوناكري ديلين ديلين 13 سبتمبر اسكو هذه والم لا جي اس كا غير ال 11 كونتر لا سوشلف لو 13 كونتر كوناكري حورايا دو كوناكري فوالا اسكو سافا ارونجي لا جي اس كا اسكو وراي روتاردين مسكو لا ليغ دو فوتبول راهي روتاردين الماتش كاينين غادي ديافونسي نا لا كاف راهي ديكالين اي مدرب 14 ونظرنا يبدا يتفقد ولا فايكيني وكيت الحوايج كاينين انظر رزات انصبر شي طوح الديفين هكا يون وسومين الديفين يفقد الاخبار على حسب يوت لاباج سي كونفيرمي ديغني باللي تيملي تاكي هورايا دو كوناكرين لاربيتراج لي زاربيتر تونيزيان راهي ياربيترين الماتش كينيا دونك دواتيني كان يتحوش يعني نادال دينا كانوا قبل هذا نبدو ديريكت كيني ادينا كان يسال اين يعني لانفورماسيون جينيرال داكيني تمدين تتزوجو ذا يحمل الحال ذا يبوحر الحال يروي يغلى حمو تسينا وينا يناس الحمو روح جا بزاف يغتخمض دونك مازال الحمو يتزي توغال هذه يروح حد يوغال هذه يروح حد يوغال كم تورا دقيقه كيني ما يبوحر هذا الحال ميزقل لي تسواعين مرد يفايطج قريح مليح ادينا كان ديغني ازكى امهاث لو 2 سبتمبر اسلواي بوكراوار فن الولايه نغلبي وين ماس يوسف وشيشي كونفوكي اون سيسيون باش بور ادوبتي لو بيدجي سوبليمونتير وتقرش كرا تلوفان نظن معنا لا سيسيون اعدام وصورنا هذا تقدمن اي خاطر الا الخلاف الانتيريور لابيوي غير كرا بوفرينن دونك وصلنا لجمع الكورم نيسيسير باش هذا تخدم من ايا كيني دونك
لا سيسيون كاينين هذا ديلي ازكى ونظرا ميك الريغلمون انتيريور ما اتسيلي لا سيسيون كاينه خطير نظرا كان باللي وهذه خبر يسعى لانفلونس ان بو بلوس في لي زوتر لو اف اف اس يسعى كرا يغبلن على الانتيريور ولاد لو ار سي دي يسعى دوبي كيلك دوبي 2 جور وقيلا يفرض يونغفل ديرني على الانتيريور عندها السلوى وكذا كاين محسن بالعباس لا كرا يكونتيستين لا جيستيون ينس دونك تنفكر على الانتيريور دو ار سي دي ديرني خاصة كني والسنة كني الساكي كامل نتوالا فيسبوك سي دي ميساج دو سوتيان تسوتونين محسن بالعباس سواي وكبراكيني لو ار سي دي دي لو اف اف اس ديالني تفضى تما يتان لاسكريم او وياض اذا تما نظن ونظرا ثورة مثالات فك هو كاينين تسافيت باكات خبرها في الناس اميك دون كيل كونديسيون راهي لي كريزا كاينين وسن دي بارتي تبلط ويا لابي وين اتسن تزمر هذا تقوم مع كانوا تصور لي كومين ديالنا دايرين لي بلوكاج لي كومين ومن بعد هذه عار باش هذا تفرو ايه هكاكي انفدوت ما تفهم ماذا تسولم انفدوت تفتح ميكرو فير الا واحد يسول ديجا هذا دو على غورس دقيقه صبرا كان دقيقه هذا دو على غورس تفتح لو فايبر فوالا انا عندي غير مزوارو يدي يسول ازول 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 اكيد قال غزول توفي يديني غزول ازول وي اكيد ازول مساء الخير في الاول. مساء الخير مع السلامه. وكان يدرس لي كان كي في لا جي اس كاكا حضر انوا ثورك الشيني قبل انوا الشيني محمد سي الجزائر. محمد سي الجزائر لا سلامك يا محمد. وين عشان كاكا حضر به نقول توهم هذيك اللعبه ماذا كاينين فلان يخدم كان يخلي لونترينور يخدم كاين يخلي جوار تكوين لها نخدم 75 سنه عمري الله يبارك كوم سبيسياليست اون الكتروني ولازم يقدر هادي التنير الحاجه في الالكتروني ذاك شغليو كاين وزمير غير هذا سيني كاين لونترينور تاغي الشغل 9 شهور يخدم هكاكير 12 شهور ديبلواكير 10 شهور كسلافواكير اما اذا يحوس الساكي يخدم لونترينمون بيان اسكانيا كرت حوس هكا كذا قد يدين لا ولا في الصحه اسكرا تكرد وزال شاكيوغن ايه انا لونترينور ياكل مسؤولين كما وليد انا تايق زران باش يخدم نكون زميل غير تبر في الناس وزميل هذيك كدوز صنعه كدوز قفزه وزميل غير الصفريق ام صحاب البلاد. لا ام محمد مقلكه نكوني مراد نسوي هكاكي في نهضر مد العالي سلكي خاطر اون نوبليج با اون نوبليج اما ذريكي اما دويدي دي تسوينا هكاكي اما ذاكي اما نظن ونصوبليج يمضبر التربع تما الله جيسكا ما تربع نظن بيرسون لي زوبليج داشو اون سيكسبريم ادينيني امكن توالي ادم في كيف بالك اون ايدي باش نعاون باش تاميليوري مي سينون اون نوبليج بيرسون. Non, je comprends, mais il est obligé des bonhommes qui sont instruits, intelligents. Je parle des critiques de loi, ce que va faire un entraîneur qui est son métier. Quand tu as un métier, tu y as que de votre qfsat عليك شي كزران ام كانت تصلحون. وي. تشيني يضون بالسيلفون حاشا هكاك غادي ندير دي جون كوم سا بور لو بليزير دو كريتيكي. هذا كاينين فلان
يروح بين سي زوبليغاسيون وراه كل يوم يخدم في باريس ويبغى راه غادي يقيم يدينا ويبغى غادي يروح ويبغى غادي يصور كل يوم داش يدبين صحابي كيستو قبل لو ريكروتمون يزرع لو بور اي الكونتر هكا هي وي والله ثم هذا كاين هو هيست ان بون جوار اون بو اتر ان بون جوار مي اتروح ليكيب سافاري ماني كومبيان دو بون جوار مقلي ودي كادرس كوسادن يا دي تري بون جوار ولا جيسكا شويه كان باسكو ان جوار الى قاس ليكيب وسمعت الى وحدس اسكو تو لو ميور جوار كي بي اكزيستي ادي هو باغ اكزومبل دو زان كلوب ودي سفري مانس وي يدوني إذا تواليض voilà mais donc un bon joueur il peut être un bon joueur mais يجوزوا غاردينا ورجع ياخذ لا غالب الى قال الزر باش يهضرون الزر يعني لا كريتيك اوبجيكتيف مي اكن تبغوا تقفصه على صعب يعني ديك كلوب يزرع عالمي كتبغوا تصرف لا ولا بس خصنا نصطفي الله Ah bah c'est très bien. Merci beaucoup, Ahmed Mohamed. Merci beaucoup. Merci Mitchawlo. Merci. Merci. Voilà. Donc, Mohamed de Alger, de Bouinawal, à Sawadouar, on a commencé. Azoul, Azoul. 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 سوي بعد كوبي ونظرها شغل voilà donc voilà nous كاينين nous prenons on n'oblige pas nous prenons on commente ça fait partie tous les دونيت مرة الفوتبول تابعني ندان كل يوم ندير قار أول اسم ça peut être تسوي أنا ديفك أنا في وضع يجمل الحال هذه يسعو أزل العالي ما إلا غير ندبر السلامة زمرنا نتبعن زمرنا يزمر يوند السيليني اليوم ان تري بون جوار هادي يسيول افيديني ومن بعد مدبرن يزمر الحال دار الولانسن شويه بعض في ديوالي ود خزرن تمثلت دونك دوكيني لو ديبا سي با بور امبوزي ايوا بعض امكان يخدم يتربع سي با بور لو امبوزي باش تخدم الناس تتبع هو لو سوبورتور يسكسبريم هو كيخدم هو كيستان كانال باش كني اليوم هذا ديني الرئيس هذا ما كان دونك دوكيني يبغي غادي ديني اصوات غورون يلي ما تبغى ماذا السولم اصوات يلي فوالا وقيلا ربحنا ايوا ازول دموهان لا السلامة كان يوا نوكني ربح اكسل لا سلامك صافا الحمد لله سير الويكاند يكون وتريح مساكين سي بيان صافا صافا الحمد لله كان ديبون دو شطح ومزول قد يسولنا كي عطى الصحة كدينا كاكا وي اي ثورة لي جون ما دينا ماشي دينا كاشين لي جون ما دينا راه انسان سو با دير بلي لا كريتيك وحملنا جياسكا تسبيرتو فينا يفو فيها ديفيرونس اونتر وإذا كي باغ اكزومبل يحمل يبغانا دامبوزيني جوار انسان وكاع يخدم بزنيس وكاع لا مافيا كاع وكاع تنسيتين وذي تروحون للسطاد اكسي وذا كي باغ اكزومبل ايزون سيتي لي جون تروحون للسطاد باغ اكزومبل فوالا تنعيلن تيزانسوت لي جون وذا كني خطير وي ابسوليومون نكوني ذاكيا نسيول هادينا رايندا هادينا سكومبونس بيتيتر يعني جيسبير سلن داك شطح ليميسيون هاكي جيسبير هذا زعما نو الناس نورمال الناس بونس با يعني فريمون رقمنا كي
خاص هذه السلاح حنا هذه شايف ملي علاش كنهضر هكا مي كومام وي اوني لي سيبورتور نكون القبايل دو فاسون اوني بلوس كي دي سيبورتور جاس كاين ذاك الدين فلاش قبيله حملنا جاس ابسوليومون سي فري دونك هكا مثلا ليكزومبل جوست ان بتيت اكزومبل لا ان بتيت اكزومبل l'homologation que par exemple le statut هكا وي شو قلت ولا شو قزران اسكو واش قزران نلحق لا ديمارش كنسن اسكو فاش صار باغ اكزومبل دون اون باج فيسبوك ديو النظام دين جروب النظام ادو دي انفورماسيون سينا وي ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ومن بعد تلقى هذا كيف هادي سيوليون شيني وقيله وي نورمالمون دخلنا كي سمسقان d'information normalement voilà on a déposé voilà هذا انسان voilà normalement dans 3 jours on va recevoir quelque chose et on va juste voilà, on va parler de ça mais on va être rassuré بصح ضامت بغيضاك سلا الدواء والفلاس تاكيني هضرات ديجا قبل يبغى يدير الخبار دو سورس كونكوردونت كاين ونا جورناليست دو سورس كونكوردونت سا فو دير يا بليزيور سورس ماشي يوث ذا شو ان سون با سي با دو فاسون اوفيسيال مي قرابنت كل يونا انساتي دي بوي اون دي دو سورس كونكوردونت ستادير مشابهات ستادير تيليوا يسلم مشابهات ils concordent ناد باللي سي اون بون فوا باش تفكن لومولوغاسيون كينيا دونك الدوسي الي كومبلي شي عند لي ستركتور باسكو سا باس با لا ليغ لا فاف لا كاف il faut se la voie hiérarchique c'est connu c'est pas uniquement dans le football c'est partout la même chose il faut suivre les étapes normalement c'est en bonne voie le stade va être homologué. Déjà, au niveau de stade Tizi Ouzou, il est meilleur par rapport à Winnan contre le Merrière. Il est meilleur. C'est un gazon synthétique, mais il est meilleur. Il se vient de le stade qui est là. Voilà. Oui. Je ne parle pas sur le fait qu'ils soient homologués نغالا وي تهضر في لا فيراسيتي اللي ماشي تساوي ويا النظام تهضر في الفات كو يا اوكين انفورماسيون فريمون اوفيسيال ميم با ان بتي شوز هكايا بصح غير غيغار سي سا جو كومبرون با بوركوا ils veulent pas former les gens داكي كان ثورا شيني ثورا فرونشمون ما توضح صدق جاسكا كان هذا كان فاش تاي هي فاطاس لي ستاد إلا مليح وي ثورا مزوره زعما فانا الشطاحه مسقانا بروبليم سيكوريتي سهل خدم لنا شو كاع قل هي كاع البروبليم ثورا ونزار ميم با الماتش كيف ثورا سميس ادي الحونه كاع لي شامبيون ونزار ميم باش كتلعب ذا كي با بس كي على دوا كي قاي 5 جويي واش قاي تيزي وزو واش قاي لا كاطا ثنا داكا تنبيد من ثورا وي اي بس توجور سي با فريمون ان كريتيك ان كاد ديستركتيف نقرا كي زعما باش كاين ان بيرتوربي هذا نقرا كان ديك سي با نورمال الا قاد فورمي داكي كان ازكا نورمالمون ازكا انسيي ولا انفورماسيون او نيفو داجي ازكا ما شفت كي كان افاطس الحوايج النظام ازكا هذا عندي غورسن لا تمديث هذا عندي غورسن انسيي هذا الدناوي باسكو السكينه لان كيفاش كتقرا كان يغم ما كاين هنا دخلنا شو Non, c'est vrai, normalement, ça a une page Facebook, normalement, ils vont informer, il faut un site internet, etc. C'est manquer de respect aux vrais supporters de Kenya, qui donnent une seule, qui تعاونين الكل. ولكن par exemple, la moindre des choses, نقرا عن كوميتي دي تفورمينال. كيس نقرا وثلاث جوار كاين خمسه كان خويا pour moi c'est un projet تسكيلا في لسان ديسي 2 زون ولا شو خدم مي مينيموم il y a des choses كتي مش طاحه قان تخدم هذيك كان وي اي ثورا نولي نعكس كان السياده ولي الاخبار ديفينيتيف ما يبان كلام ودي يبان راه في الدنيا
فوالا السكيني راك يظل يظلني الجزائر السكيني بظن داعيان نورمالمون سي اون جورني دو روبو السكيني plus c'est le week-end, donc voilà. Plus c'est un jour férié. C'est un jour férié, ou le Muharram, premier jour de l'an musulman, Muharram, donc de l'ère de l'Hégire, l'Hijra. Donc, السكيني ولا شويه يخدمن donc mais il y aura possibilité نرجعوا ما نسيش لا جيسكا on va essayer d'obtenir si on peut si on l'obtient sinon voilà مزمرة كرا وسنزمرة كذا غرسن je vais essayer de confirmer certaines choses voilà. De toute façon يعطيك الصحة ماشي كلنا فما كاع تصور كي شتي صريح ديال الحاجة كي زرا بك تروح طوالا اي نو خاطر زاد طون زون طون لي انفورماسيون شيني باغ اكزومبل كاسمس لا كيني بوتيتر كيني لا ديزيام بيرسون سادير شحال قد هذا زاد 10 باش تدخل غوري وي سمو يسنقص سمو دخل غوري فهمت وي ماشي ما كتروح ديريكت كي تصرا شي جينيرالمون اي مساله اون كونفيرماسيون مساله اون كونفيرماسيون تسوى انا تيدي وين لي باج فيسبوك كويس mais j'ai mes propres sources pour confirmer est-ce que c'est vrai ou خطا ومن بعد une fois confirmé تساعد voilà j'ai mes propres sources bon je les cite pas mais voilà هكا يخدمها voilà Axel وي واقيلا فوق انت داين يعطيك الصحة de toute façon سقسيت كان في الشغل هكي ميرسي à la prochaine ان شاء الله à la prochaine Axel bon courage صح ميرسي بوكو يا اكسل صح بسلامة فانا صواد غورون ما تفهم هذا دويم اخلاق السرير لكن سكتي زوزو فوالا ما تفهم دويم صواد غورون هزول هذا محمد صباح الله صبر الحمد لله انيوا حميد سي مونريال حميد دي مونريال اسلمك يا حميد صباح يكلي لي سيارة سيولا جاري داير قوانين لي زابيل قوانين ضليل شويه انا اسمع اتنجلسك معليش انا صوت غورك السكيني غمك يعجبك الماتش يظل فرحي صافا في الولاله مي صفراحا داني صفراحا une victoire quand même c'est bon 3-0 يا اليوم pourvu que ça va durer ان شاء الله pour moi Parado c'est pas un test pour la GSK oui c'est vrai que trois bons résultats pour un début c'est bon oui c'est plus que سمحت عملت لها هضرنا كاع يساولنا كاكي pour la critique oui وربي باسكو كيني pour moi je la prends pas comme une critique ça de كل c'est des avis oui ولا تهضر ديجا فاش تاكي c'est des avis كل يوم يوصل تموسني ناس الياس oui هذيك كنافي في الجوار في لونطرينور reste la décision revient toujours au dirigeant et à l'entraîneur. زرد حميد à l'origine de l'émission اكيد هنا كان le point de départ de l'émission Akinia voilà les dirigeants les joueurs les sponsors ça a un moyen pour s'exprimer ou les médias تروحوا نغرسوا سواطاس هكا donc ils s'expriment il reste les supporters les supporters وسانا un canal qui peut un peu rivaliser un petit peu donc Niras pourquoi ne pas créer une émission destinée aux supporters باش تقارن اول نسن هاد سهل l'idée c'est une très bonne idée كيني يشبه كيني l'émission تاع جبياطاس ou même les intervenants quelle que soit sa façon d'intervenir vraiment c'est bon c'est
سي كونستركتيف صدر زعما تفكر تكتينيك او ميم طون زعما داويض دي فوا توالد يونيفيكا دون ايدي ديال ليميسيون ما تفرض السنة لها غادي انترفيني ويض ضافض الحاجه دار النظام سي بيان لو كا تسولفي لو بري دي بيي كهضر ديجا فلاس شكروات لا بالي دون لو كون دو لا ديريكسيون سي تاعو دو تروفي سوليسيون بور سا باش هذيك اللي بالحاله سي فري كو الهاله ب 50 دولار ديال جي اس كا مي او ميم طون زعما دافني سوليسيون باغ اكزومبل كاع سانا لي مويان peut-être d'afin une astuce de manière à se sauver le prix. Je ne sais pas qui mais c'est une question d'organisation. Mais il a réussi une commission qui va s'occuper de ça. Par exemple, le site GSK. Le site pour avoir des informations ça, je trouve que c'est un peu malheureux. Un club MGSK aussi il y a un site tu fais les informations que là il parle toujours que c'est la transparence le coulis c'est toujours ça je crois que même l'information ça fait partie de la transparence un يقول ما هذا tu vois l'air de نهضر في Facebook tu vois là يقول supporter il faut avec un air يرقموك العباد ça c'est pas correct القبيلي يتوبر normalement هذا باش يرقم il peut parler il peut déclarer des choses dénoncer des choses mais pas أن يعود يرقم العباد c'est pas dans notre culture normalement ça sert à rien ترقم العباد des fois سوا ولا توفر العباد ما توفر سوا ولا زيت ما توفر انا كيظهروا كي ليميسيون ما trouve كوريكت كل يوم تفت العقليه صدقني تاع الجوار ديالي كيعجبها لها ça reste que son avis ça veut pas dire que les gens ils partagent ce qu'ils disent mais le projet Mellal au début il y aura les factuels il n'y a pas de mal à ça c'est lui qui gère c'est lui qui prend les décisions c'est vrai que l'exemple de au sein du club mais ça n'empêche déjà il est à la tête d'un grand club comme la GSK il doit assumer certainement il peut pas là il influencer le projet c'est vrai que à la fin de l'année tu hasbel s'ils ont fait un bon c'est bien ça les honore si ils ont échoué voilà c'est ça c'est un échec ils doivent accepter ça il faut assumer sinon l'émission je trouve que c'est bien il a dit 5 fois يتعلم هذه تعلم des idées des autres absolument tant que tu dans la règle de la sorte de la vie et tout le respect d'un quartier parce qu'il y a des familles qui écoutent ça là quand même en 2019 là il civilisé il y a un certain degré de maturité et tu vois là ça de la discipline de l'émission absolument je suis rapide absolument يعطيكم الصحة تنميرتك يا حميد ميرسي بوكو ميتساونا تنميرت مقالة خير ميرسي بيان كعتيني ان شاء الله صح ميرسي يا حميد تنميرتك فوالا دونك حميد دونك في كندا يساوي النساء صواد غورون ما تفهم هذا التسول يكون يداوم اول نسوي دونك في لا فيكتوار نقدر لي ماتش اميكو اويكلو ذاكيني كونتر لو ار سي كا القبه كود النهد لو ار سي كا لو 3 سبتمبر النهد لو 6 سبتمبر ومن بعد تمليلي ديال لا جي اس كا اكود لولمبيك دو شلف ومن بعد الدرزو تمليليت كونتر هورايا دو كوناكري دونك اصوات غورون ما تفهم هذا السولم اداو ما كنت فايكيني اديني داش يكون يصفرحن داش يكون يقلقن اصوات غورون سي كان هذا دي السيول هو بعض دون السيغ هذا رجلي غيوت الحاجه اللي هنا هنا كان سوفتي دقيقه الدوار
زول رباح لا سلامك اسف لك يا محمد كيف السلام الله صافا الحمد لله يكشي صافا سافا تري بيان انت محمد سافا تري بيان تقرز داك شويه والله الحمد لله طلع comme d'habitude on se maintient انا on se maintient ça maintient c'est le principal après كي تفضل l'émission Egui c'est impeccable donc الزمرات تنخدم toutes les familles donc c'est bien donc الزمرات تنخدم يا با بروبليم ساولا غنادم محمد دونك ادرو على un petit peu je suis un petit peu في la victoire يقضلي تلبات نجي اسكا المزيان ناقي نجي اسكا donc ça fait plaisir la victoire يقضلي Oui. Je m'attendais à faire un grand match parce qu'il y avait un espoir. Je m'attendais à faire un grand match. Oui. À 3-0 au Tirara, personnellement, au Tirara. En plus de ça, ils ont produit un rythme de jeu qui était assez élevé. Au début de saison, c'est une équipe, je fais très confiance à cette équipe-là parce que voilà, j'ai vu la première mi-temps contre le Merrikh. Oui. C'est toujours resté les Croix-Rouges, la première mi-temps qu'ils ont effectué contre le Merrikh d'Ibjaya. Oui. J'ai vu qu'il y avait des signes qui étaient très positifs. Et la preuve, voilà, au fil des matchs, c'est une question de 3-4 matchs. Au bout de la cinquième journée, c'est-à-dire au bout de 5 matchs, le rythme, le vrai visage de la JSK d'Ivan. Donc je pense que le match le Merrikh, l'aller-retour, ça fait 2 matchs. Le match de Skra, le match ça fait 4 matchs. Le match avec Imparadou, ça fait 5 matchs. Donc, à partir de là, nous devons choisir le vrai visage de la JSK. C'est-à-dire, et puis ça donne une idée un petit peu de la préparation qui a été effectuée justement pendant l'intersaison. Ivan Belik, c'est une équipe qui est très, très homogène, qui est complète et qui est très riche aussi parce que Mebaki qui est rentré en jeu pour la première fois, il y avait un match important. Il a 19 ans, je crois, joueur. Il a effectué une partie honorable. Et je pense que c'est vraiment très positif. Ça fait plaisir justement parce que c'est un enfant du club et puis ça démontre encore, c'est un message clair justement aux gens qui critiquent par exemple la politique de la direction, comme quoi on est dans le projet même si on a changé un petit peu de direction. Mais on est toujours dans le projet. On a Nassim Smith normalement Mebarkir. Ça fait vraiment plaisir. Erlé, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. C'est un plaisir. C'est c'est un arrière latéral droit qui est très moderne. Défensivement, il est puissant. Offensivement, il est très très puissant aussi. Et ça fait vraiment plaisir. C'est un très grand point positif justement nous allons aller le match contre Paradou. صراحة تسطاس أين أظن دام واحد أدوالا justement اسميس le match qui est contre bien sûr le Paradou donc ça démontre que l'équipe de la JSK c'est clair et net donc c'est le championnat qui se lève la saison c'est clair et net. Je pense que on a des chances, même si c'est prématuré, on a des grandes chances justement qu'il y en a eu le championnat Zgossa parce que c'est l'équipe qui a présenté le jeu le plus plaisant du championnat Zaïre et qui a démontré que c'est un effectif assez homogène et qui a des doublures de haut niveau et par rapport aux autres clubs qui se basent vraiment qui sur 2-3, c'est-à-dire sur un effectif. Donc ça, c'est un point très positif. Donc je suis très confiant, je reste très confiant. Kini, je donne Kini personnellement à travers ce que j'ai vu avec Kini en 3 journées. Et puis avec le match le Merrikh aller-retour par rapport à la saison c'est le championnat. Kini, je donne la JSK comme étant le favori justement pour prétendre au titre de champion d'Algérie. Donc Kini, c'est mon avis personnel. Adnoual aussi le match à Utiloni c'est des matchs de préparation bien sûr par rapport au match contre le Moraya Conakry normalement. Donc je pense que c'est bien parce que ça garde les joueurs en activité, contrairement justement à ce qui s'est passé l'année dernière, l'entraîneur Dumas qui prônait pas justement cette politique de faire des matchs amicaux pendant les trêves
c'était un petit peu un reproche d'ailleurs. Hein. Donc c'était un des points négatifs justement de l'entraîneur haïtien. Oui. Parce que quand tu n'as pas de compétition, donc je pense qu'il faut combler justement le vide haïtien. Et c'est pas avec l'entraînement que tu peux avec combler le vide de compétition. Donc, je pense que les matchs amicaux, c'est la moindre des choses à faire. Après, c'est son point de vue. Il est technicien, il se mais après, on a notre avis. Donc, c'est notre avis personnel. Oui. Je pense que sans compétition, voilà, donc il y a quand même des défaillances. Edith Vanen, la preuve, à chaque trêve, on perdait beaucoup de matchs juste derrière. Donc, c'était un Kégien. C'était le point négatif, justement, de l'entraîneur l'année dernière. Parce que ça, quand tu vois l'entraîneur de Viloud, au bout de 10 jours, 10 jours de trêve, il te prépare 2 matchs amicaux. Donc, je pense que ça donne une idée un petit peu, justement, de la vision et puis des compétences, justement, de l'entraîneur haïtien qui prouve, encore une fois, par rapport à ce qui a été dit au début de saison, et ça prouve encore une fois que c'est un entraîneur assez aguerri, assez compétent et qui sait ce qu'il fait. Le match il a été officiellement reporté. C'est officiel. Hein. Il a été officiellement reporté. Et tu aurais donné l'information, parce que voilà, quelques instants avant, voilà le site de la Ligue, voilà le report à Kini. Voilà. Comment, ami? Voilà. Parce que un des fois, باللي c'est reporté. C'est une info. C'est des gens qui sont dans le métier, ils déchiffrent l'info qu'il a été officiellement reporté, donc ça reste juste à confirmer. Non, le site, pardon, c'était je pense que le site officiel de la JSK, voilà, le site officiel de la JSK que le match, le site officiel. Je te confirme cela, je suis en train de vérifier justement, je vais rappeler soit là. Il faut le site. Non, c'était pas le site officiel de JSK. Mais je pense que voilà, donc le site la Ligue, le programme, la 4e journée, mais voilà le programme, la 4e journée, vous de l'émission, vérifier ou faire la liste la 4e journée, finalement, c'est la page. Donc la Ligue, c'est que la page. La page, le programme de la 4e journée. Oui, le programme de la 4e journée pour le 11 septembre, mais c'est officialisé officiellement les clubs engagés dans les compétitions africaines, c'est-à-dire la JSK, le CRB, l'USMA et le Paradou, les matchs ont été reportés à une date ultérieure. Pour l'instant, du Canada, Melmir, ça a été reporté. Le match allait la JSK contre Oraya à Villiers le 14 septembre. Chimie, parce que la date qui a été choisie en premier, je crois, c'était le 11 septembre. Oui. Ça tombe un vendredi, comme avec la situation guilandique. Un vendredi, voilà. Donc, il y a des marches, il y a une marche de Kini. Donc, ça a été reporté au 14 septembre. Donc, le match aller contre Oraya Conakry, ça c'est officiel. Et les matchs de la 11e journée pour les clubs engagés dans les compétitions africaines, ça a été reporté à une date ultérieure. Donc, ça c'est officiel. Donc sur ce point-là, donc c'était prévisible à la Koulihan. Donc, ils ne pouvaient pas faire jouer avec des clubs engagés dans des compétitions africaines le 11 septembre et dire que 2 jours ou 3 jours après, un match de Coupe d'Afrique, sachant qu'il y a des clubs qui se déplacent. Donc, il y a l'USMA aussi qui se déplace. La GSK reçoit, et la l'USMA se déplace. Donc, du coup, c'était pas possible, comme d'habitude. Donc, ça, c'est un point. Au niveau du site de la Ligue de football professionnel,
le site Insen, يظل أمي جويت 18h 19h il y avait l'annonce d'un programme de la 4e journée. Il programme la 4e journée, la GSK Sersensid تلعب contre la Souchlef à 19h. Voilà. Mais Toura, actuellement, il n'y a rien qui indique que c'est reporté. La page le programme Toura certainement une autre page, ils vont modifier peut-être. Mais pour le moment, il le cite la Ligue Toura à Kéguin à cet instant, à 21h50. Il n'y a rien qui parle de la 4e journée. Il y a une page qui parle de la 4e journée, Toura ou Lèche. La reporter, là, c'est programme. Toura, vous avez le site, la Ligue, c'est officiel, tout ce qui est officiel, il n'y a rien qui parle de la journée, la 4e journée. Exactement. Voilà. Je suis d'accord avec. Mais le site de la page Facebook officielle de la JSK, il y a 7 heures de cela. Donc, certains d'un poste, jour 4, championnat Algérie JSK Asso, lieu Chlef Stade Mohamed Boumzrag. La date et l'heure officielle seront communiquées très prochainement. Qui de la page officielle de la JSK. Donc, ça veut dire que le match, il a été officiellement reporté, mais la date et l'heure, ça n'a pas été encore confirmé. Donc, ce qui confirme justement une soit là du site officiel de la Ligue algérienne de football. C'est pour cela, donc, le match. C'est ta lecture, la date et l'heure officielle seront communiquées très bientôt. Ça ne veut pas dire qu'il est reporté. S'il y a un décalage, le match contre Oraya de Conakry du 13 vers le 14, il n'y a rien d'officiel. S'il y a un décalage, il va être maintenu le 11. Je vois ce que tu dis. La GSK est annoncée journée de 4e journée du championnat d'Algérie, GSK contre l'ASO, le lieu au stade Mohamed Boumzrag. La date et l'heure officielle seront communiquées très bientôt. Le GSK, il cite la ligue professionnelle, il y avait la page qui disait le 11 à 19h. Voilà. Ah oui, tout à fait. C'est des précisions. Il faut les dire. Voilà. Ah, bien sûr, c'est logique. Voilà. Pas de souci. Mais Gouassaki, je pense que c'est inadmissible. C'est logique. Un club qui joue une compétition américaine. Ça n'a jamais été fait d'ailleurs. Ça n'a jamais été fait. Un club qui joue une compétition un peu jour, avant le championnat, c'est inadmissible. Ça s'est jamais produit d'ailleurs les championnats d'Iran. Balaxian fait l'émission à Kenya, une heure déjà. Il m'a fait une autre page qui va annoncer la Ligue de Dini Voilà. Certainement. Voilà. Certainement. Comme ils ont l'habitude de regarder les nouvelles. Voilà. Ils ont l'habitude. Je dis la journée gagne. Voilà. Ça dit la journée Stoufanara. Enfin, début de soirée, tu nous les chicha. Donc après, à partir de 23h minuit, Stoufanara, tu vas me le faire. Non, enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc, mais je pense que non, c'est tout à fait logique de reporter la journée qu'il y en a pour les clubs engagés dans les compétitions africaines. Oui. D'ailleurs, tant mieux de se lever. D'ailleurs, le match aller le vendredi, c'est un petit peu compliqué quand même. Parce que donc, le vendredi, niveau sécurité, donc c'est pas évident parce que l'un les marches et collèges, donc c'est pas évident d'être dans un match de compétition africaine. Et puis je pense qu'Akhila même c'est la CAF qui a confirmé justement le match. Akhila, la CAF elle a confirmé le match pour le 14 septembre. Le match allait JSK Oraya, donc ici Ouzou apparemment, c'est pas au Saint-Juillet, contrairement à ce qu'ils défendent. Dans certaines pages, l'équipe Saint-Juillet, il lève le match.
Même si Saint-Julier, ça nous arrange aussi parce que c'est un grand stade, je pense qu'il y a des charts d'ailleurs. Surtout par rapport aux jeux produits que la JSK produit actuellement. Et de préférence avec Tizi Ouzou, parce que il avait Tizi Ouzou, je pense que l'équipe Nino Raya doit aller avec Souchkar. Absolument. C'est quoi ça? On a une attaque assez percutante. Donc, elle doit aller Souchkar, 4, 5 buts au Rorsan. Donc, je reste confiant justement par rapport au match aller. Donc, en général, justement, c'était un match. Est-ce que c'est un match référence? Mais ça fait partie des matchs références de la saison. J'ai mis parce que contre le PAC, ça reste une école quand même de football qui est très confirmée sur la ville d'Aïr. Ça reste la meilleure école de football de l'île d'Aïr. Et le jeu produit par la JSK contre le PAC, il était très impressionnant. Domination totale, 3 jolis buts construits. Domination totale, une défense assez solide contre une équipe qui produit un très bon jeu, propre. L'équipe ne pas qu'il fait même si il y a 2-3 joueurs qui ont de la valeur, mais quand même c'est une très très bonne réserve. Mais il c'est de voir des jeunes la JSK émerger à Mébarkini. Et avant justement le match les seniors, il y avait le match les espoirs. Ils font 0-0 match nul, qui démontre encore une fois qu'il y a du travail justement qui est en train de se faire, qui a un fruit qui commence, qui est un travail qui commence à donner ses fruits au niveau des jeunes catégories, parce que à travers 0-0 contre les espoirs, le PAC, les Boulourines, c'est pas évident. Ça démontre encore une fois qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Donc c'est tout ça. Je sais qu'il y a des supporters de la JSK. Il y a du travail qui est en train de se faire. Contrairement aux années précédentes, il se fait à quelqu'un sans lumière, sans le matu venu, et ça se fait tranquillement, discrètement, et ça fait vraiment plaisir. Quand tu vois des jeunes qui ont débarqué, c'est ma plus grande satisfaction. Au-delà du résultat final 3-0, mais le petit jeune, 19 ans, débarqué, c'est la plus grande satisfaction. Et ça, c'est vraiment, ça démontre encore une fois, dans 2-3 ans, peut-être 4-5 ans maximum, je pense qu'on va arriver à ce stade-là, il vient nous lire. 90-95% des joueurs de la JSK issus justement de la région, des gens qui ont été formés à la JSK. Par exemple, quel que soit le Mjayen, Bouira, Touveres, Ntiziou, Zaire, Boumardas, mais des gens qui sont déjà à la base amoureux de la JSK. Donc, ça, c'est une grande satisfaction. Et aussi, il y a un point positif, il y a un point, on a fait 18 minutes يدك ربح اللودي تراجع 18 دقائق روح ما عنديش كمل روح vas-y Oukassir, je suis très content de vous dire Oukassir, il y aura l'aide, c'est un petit jeune de la région et mais il y aura l'aide. Et Oukassir, le premier match titulaire pendant 90 minutes. Et c'est un match où il a fourni une très très bonne rencontre. Il lève très très bien et ça fait vraiment plaisir parce que